Muzeja eksplodira. Rajko izgleda, ideš ljate sis. The fuck is that? Bijeli zidar. Neka vrata se otvori samo od sebe, ali nisu klizna, nego ovako se otvori. Kada? Neko dijelo se, ti pritisneš i ispane to pravo dijelo. Ima to iđe. Njemački parak. Inače smo u Mihengošestrasse. Kako ova rikša prođe, misli da njemu snimamo, znaš kao, ja sam ta. Drvo redi. Bis next smile. Pazi, šta kaže? Do sljedećeg puta. Znači on kažu, bih sete san sljedeći puta, da se vjete. Bis next smile. Smile. Bis nextes, do sljedećeg puta. Bis. Nextes. Nextes. Smile. Bis nextes smile. Great success! Große zu lernen, Zagreb. Uglavnom Njemačka je čudo jedno. Na izlazu iz bolnice daju rakiju. Evo Rajko upravo malo polizao se. Znači prsne na ruke i ližeš s ruke. Pomislio sam nešto da možeš izaći. Ili da se odjaviš. Kad on... Što rekao, pljujem u ruku, Bog. Rakijom pljuje u ruku. Dezinfekcija kad izlaziš iz bolnice. Je potaštajavanje. Kad budemo sad snimali dole u podzemne čudo. Samo uđeš i gotovo, već stigo. Leti. Ma nigdje ne mora ovdje duže od 15 minuta, Bog. Možeš kakav i to je dugo. Autobus odmah stiže. Ništa ne moraš platiti, Bog. Samo uđi. Vidio ono kako svijetli. Pa kad svijetli, Bog tvoj. Ništa tamo, samo zgrada vlade svijetli. Moramo snimiti oficijalnu prodavnicu Mercedesa. Koliko igračke. Poslagane uz prozore. Bem, ti sve šta ih je. Eno, bacaju krevet. Rajko, žao, ne ja u kuću svo. Pogledaj dobro tu čeka. On sve novo baci, znate kako Minhen. 4 mjeseca staro nazad. Živit na otpadu i imaš sve. Kakav je, mislim, malen prostor kad neko ovako prne malo da smrdi više. Evo ti kod mene. Znači, evo nas u podzemnoj i pazi ovo. Što se tiče prevoza ljubika, to sam zaboravio reći. Savršenstvo. Koja su 3 pokazatelja da tramvaj stiže. Piše gore na tablu. I onda šta? Zaduva. Zaduva. I onda stiže. Imaju jebeni tajmer ko u Japanu. Duva, to znači da dolazi. I kao u filmovima. Bitte zurückbleiben. Nächster Halt, Marienplatz. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn. Ali Njemci su toliko lijeni da oni nigdje nemaju obične stepenice. Samo pokretne. I stigli smo u Inflestrasse. Zamisli da u Minhenu moraju čekati majdanski bus. Banja Luka, samo pojedini odlazi iz nje. Lupi mi autoru sad. Bukvalno, što su ovdje ljudi ulijenili se. Znači da mora podzemna, ulaz za podzemna biti svaki 10 metara. Toliko se lijen da nemaju ni semafora. Ne prelazi šulicu. Ništa kazne, ono ko kažu u Njemačkoj, odmah te kaže nemamo kuću. Ovo možeš prelaziti crveno. Ja jutro sprdio u javnom WC-u, nikako ništa. Evo stigli smo u Großestrasse. Sve nešto samo ljudi, govorite na štrase i dobri ste. Nema tu. Koliko staš? Šta je? 7 jebenih spratova. Moram pješke. Koliko su vi Njemci lijen da ne mogu napraviti lift. Nije što uzlazi, gledaj Njemačkog. Šta je za... Sad kad Hitler uspostavi opet red ovdje. Ovo će među njih. Ladno. Zgodna u Minhenu, jes moćno u gradu, ljudi moji, znaš koliko je ovaj grad doma. Čekaj da vidimo Olimpija turu. Olimpijski toranj. Nešto nevezano za sam kanal. Rajko izgleda u skorije vrijeme, vidiš ljate sis. Bože ti budale, ja ne mogu. Ko da ide, on je kaže išao, a nije.
Šta ti misliš, kako je dojiti se na nekoj? Šta je da? Dojiti se. Aj, ne, da li? Pogledaj ovo. Tačno znaš u minut kad stiže autobus. Tačno u Evo, minut. dođi. I šta misliš da Majdanski kasni 15 minuta? Na tač otvarate vrata. Na tač. Jebeni tač! Znači, pošto je na struju, kreće glatko, ne osjetiš. Znači, Minhen je ogroman, ali ne osjetiš ga. Ko da je manje od Banja Luke, kad je ovako prevoz savršen. Znači, ono što me najviše fasciniralo, jebeni prevoz. Javite. Was ist denn los? Ist alles in Ordnung? Mein Cousin explodiert. Ja, so.